ततियम्पि योगासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया गतं सगङ्गपराधं गमतु मे भन्ते ततियम्पि योगासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया गतं सभङ्गपराधं गमतु मे भन्ते योगासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं गत्वा शीलं वेदमे भन्ते द्वितीयम्पि योगासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं गत्वा शीलं वेदमे भन्ते ततियम्पि योगासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं गत्वा शीलं वेदमे भन्ते नमः वदामि तं वदेते आं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शूरामेरय मज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं रक्षितं गत्वा अप्रमादेन सम्पादेत भन्ते साथ में वंदना करें एक बाबा की है ना उनका नहीं करो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इतितो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरणकमलं सुगतो लोकविदुरनुत्तरो पुरुषधर्मसारथि षट्ठादेवमनुसारं बुद्धो भगवादेवी साक्षातो भगवता धम्मो सन्दिष्टिको मकानिको
भगवतो सावक संघो प्रतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो नीति पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयोगानि भगवतो सावक संघो पाहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुकरं पुण्यं वेदं योगसारी वन्दामि चेतियं सर्वं सफलानि सुपरिचितं सारीरितवादो मामुनि बुद्धरूपं सकलं सकलं यतसोता महादाता विद्वांसितायुगा पूजिता हरिदेवी नाभिवन्द्यामिनोति एकादाटादिदशपुरे गीतानागपुरे एकादिपुरुषी चेतियं सप्तं सप्तमी पतितं सारीरितदादो मामुनि दोषपयुतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम् इमे वेदे महाबोधिलोकनाथेन पूजिता अहं वेदे नमस्सामि नित्येवमच्चन्ति नमस्सनीयं नमस्समानो रत्नत्रयं यत् पुण्याभिसङ्गं पुण्यलब्धं वस्वान् कायेन वाचा चित्तेन पमानेन अक्षयं समीपं ते कायेन वाचा चित्तेन पमानेन मया तत् अक्षयं कायेन वाचा चित्तेन पमानेन मया तत् अक्षयं लोकासु वन्दामि भन्ते मया ततं पुण्यं स्वामिना अनुमोदितव्य स्वामिना ततं पुण्यं भयं दातव्यं लोकासु वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया ततं सर्वं अपराधं क्षमस्मे भन्ते द्वितीयं लोकासु वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया ततं सर्वं अपराधं क्षमस्मे भन्ते तृतीयं लोकासु वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया ततं सर्वं अपराधं क्षमस्मे भन्ते